gekoop. Mense het hom uitgejou. Vandag gaan ons bietjie terug in tyd. Ons is by 'n fossil park, West Coast Fossil Park. Going to the fossil park. Here we have it. Hoe voel jy om ondergrond te wees? Ons is hier, Ons is in 'n muurnes. maar ons het deur. Ons is 'n muurnes. Hoe voel jy om ondergrond te wees? Miererig. Voel jy kriebelig? Voel kriewelrig. Voel jy moet harder werk? Hoekom? Want mure werk hard. Klink vir my soos hulle 'n probleem. Hierdie seeslappies is gevind in Langebaan. Wat beteken dit? Daar was 'n vloed. Look at this. Daar's nie water daar buite nie, maar hulle is hierso gekry. So, vloed. So this is the ancient Berg River or the Paleoberg River of Afrikaans mense. This spot right here, it goes down to there, outside the tunnel quite far out, all the way back to here. It's quite a large rock. And all the fossils in here are all real fossils left here, if you guys can see, and they were first discovered around. Woord van die dag. Flood. Was verskriklik interessant geweest nou. And of the lotto, They lotto funded. So they live off our losses. the live of our losses. So ja, maybe go give them a visit. Jy gaan sien, die vloed het regtig gebeur. Everything was flooded, the whole earth. Yep. Noag! Het 'n ark gekoop. Mense het hom uitgejou. Noag het tog so gepleit, maar hulle harte was vol vernuit. Something. Die reën val neer in strome. Ek ken nie verder nie. Die reën val neer in strome.